Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango mu kiganiro cacu cyo kuri wa kabiri itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu muri 2019. Mu ngingo zimwe zigize iki kiganiro cacu, ibintu byo byifashe gute ku rubibe rw'u Rwanda na Uganda kuva aho mu ndwiheze bivugwa yuko uruja n'uruza rwahagaze cyane ku banyagihugu b'u Rwanda. Igare bararinyambuye nagiye kuzana ibiro bibiri by'agahunga kugeza hano hirya baravuga ati uvuye he, ndavuga ati kimvuye hakujya Uganda. Ndagenda nce mu mazi nambuka, mu kugaruka rero kandi ubwo biraba ikibazo kudukubita. Abo ni bamwe mu banyagihugu b'u Rwanda barondera amayira yo mu Kinywabi kugira ngo bashobore kuhaca. Nyuma yaho leta y'u Rwanda iciriye mu Madrid P5 umwe mu migwi yo hanze y'igihugu ivuga yuko ukorana na zimwe mu nzego za Uganda mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, turumva abagize uwo mugwi nabo ico babivuga ko. Ibiro by'ikigo ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi kuva ku munsi w'ejo navyo birugaye. U Rwanda rwashijwe mu bihugu byatoranijwe mu bikenye byatanguriwemwo umugambi OneWeb wo kugwiza internet kugira ngo ishobore gukwira hose ku isi, cane mu ntara zo hagati na hagati mu bihugu. Muravyumva mu kanya tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongere kubaha ikaze, duhere amakuru yacu mu buraruko bwa Afrika. Umukuru w'igisirikare ca Algeria avuga yuko atazokwemera yuko hagaruka umudurumbanyo nk'uwo mu myaka y'igihumbi 1990 watumye abantu baharugwa mu bihumbi 200 bahasiga ubuzima. General Ahmed Gegsala akavuga yuko ivyo akaba yabivuze mu gihe abantu baharugwa mu bihumbi bari mu myerekano mu muji mu minini yo muri ico gihugu basaba yuko Perezida Bouteflika atanga imihoho. Mu mugwa mukuru Alger, abanyeshure n'abigisha bari bakoraniye hanze basaba yuko Perezida wabo ubu ageze kure mu magara yiwe aheba umugambi wo kongera kwitoza ku ncuro ya 5 kugira ngo ashobore kurongora igihugu hazari mu matora azoba mu kwezi kuza. Leta y'u Rwanda iremeza yuko imbibe zihuza n'igihugu kibanyi ca Uganda ari nyabagendwa. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Richard Zibera akaba yatangaje yuko ibikorwa by'ubwubatsi by'umupaka wa Gatuna ari byo vyatumye uruja n'uruza rugabanuka gusa u Rwanda rukaba rubuza abanyagihugu bago kujabuka mu gihugu kibanyi ca Uganda. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yakubitiye ku mupaka wa Gatuna adutegurira inkuru ikurikira. Ku mupaka wa Gatuna mu majyaruguru y'u Rwanda nasanze imirimo y'ubwubatsi bw'umupaka uhuriweho n'u Rwanda na Uganda igeze kure. Ubu bwubatsi nibwo leta y'u Rwanda ivuga ko bwatumye itegeka ko amakamyo y'ibicuruzwa yacaga kuri uyu mupaka ahindura inzira akanyura ku mupaka wa Kagitumba. Umupaka ubwawo ntufunze, gusa harinjira abanyamahanga bajya muri Uganda cyangwa se abakomeza muri Kenya. Abahanyura si benshi nk'uko byari bisanzwe. Amasosiyete asanzwe atwara abajya hanze y'u Rwanda ntiyemerewe gutwara abanyarwanda bajya mu gihugu cya Uganda, no kubaturiye umupaka ngo kwambuka ntibishoboka. Impamvu twigunze nakuko imipaka bayifunze cyo kandi amahahiro yacu gahakujya Uganda. Igare bararinyambuye nagiye kuzana ibiro bibiri by'agahunga kugeza hano hirya baravuga ati uvuye he, ndavuga ati kimvuye hakujya Uganda. Kwari dufata isuka tukajya guhinga mu Buganda bakaduha ku mafaranga,
wowe uri umuhinzi? None se narindi umuhinzi kubera nyine ibintu byabaye kare batubujije kwambuka. None se ahantu ubonye akazi si ukorera nkuko umuganda ashobora kuva hariya akamakaza ati mfite umurimo wanjye hano tiwuhinge ndaza kukwishura kandi ugomba kujya kumwishuza. Hari uwakubujije se kwambuka? None se waca he n'inkoni zirimo. Hari uwase bakubise? Sasa najyana nawe nkambuka ntabwo bankundira. Nabonye abapolisi bari mu gishanga ngo birabujijwe kwambuka. Hari umuhanda ubapanya hano haruguru naho batubwiye ngo nta muntu bashaka mu gishanga. Hari abagerageza guca inzira z'ibusamo nazo kuri ubu zirinzwe. Nyine ni uguca mu mazi kuko njyewe boss wanjye akorera mu Buganda, ni umunyarwanda, aracuruza niho durabona ko ari ibiryo mfite nibyo muri saa sita ndagenda nce mu mazi nambuka. Mu kugaruka rero kandi ubwo biraba ikibazo kudukubita, hari igihe bagukubita uri kwambuka uri kuzamuka inkera gutabara mu Rwanda, ariko mu Bugande nta kibazo kiriyo. Ndi hano ku mupaka harabona agiye mbona bafashwe bikoreye udufuka tw'ibyo bari bavanye i Bugande. Abaturage bakavuga ko babyamburwa nubwo abo mu nzego z'ibanze bo babwiye BBC ko bakomeza kuganiriza abaturage bababuza kujya i Bugande kubera ngo umutekano muke ku Banyarwanda. Kimwe mu bituma u Rwanda rubuza abanyagihugu baho kuja muri Uganda harimwo ko zimwe mu nzego za Uganda ngo zoba zikorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Rwanda ikorera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro twagiranye ejo n'umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu Olivier Nduhungirehe acira mu madri umugwi P5 avuga yuko uyobowe na Faustin Kayumba Nyamwasa umukuru wa RNC, ariko RNC umuvugizi wayo Jean Paul Turayishimye twavuganye mu kanya avuga yuko ibyo leta y'u Rwanda ivuga atari byo nubwo yemera ko RNC nayo iri mu rugo runani P5. Tuyirimo, ariko iyo bavuga ngo umutwe wa P5 yewe na Kayumba ntabwo ariko bimeze. Ubwo baba bashaka kugira ngo bayobye uburari ndetse no kuyobya abanyamakuru kugira ngo bashake ko ikinyoma cyabo yenda cyakwemerwa, ariko noneho no kugira ngo bashake kugira P5 cyangwa se na General Kayumba ubwe igikangisho, noneho bashake kumva nkaho mbese ari abantu batemewe batakwiriwe no kuba bagiraho bajya. Ariko mfashe nk'urugero aritwaza Ubugande, abo bantu bavuga Ubugande abo bose barahabaye, haba Perezida Kagame ubwe haba na Ministre Sezibera barahabaye. Ntabwo numva impamvu noneho bumva boko kubi Bugande biramutse binahari nubwo atari byo byaba ari ikibazo. Ese ko ari abantu abanyarwanda barenga miliyoni bari mu Bugande, kuki kumva ngo yenda umwe cyangwa se babiri bo mu ihuriro nyarwanda baramutse bo bakandagiye Bugande, ubundi icyo ngicyo cyabakabaye ari ikibazo mu by'ukuri. No gukandagira muri Uganda no kuja kurondera ubufasha bujanye no gufata ibigwanisho mu nzira yo gutera u Rwanda, nibaza ko atari cyo kimwe. Ni ibintu bitandukanye byombi, uretse ko byose ko ari bibiri n'ibinyoma. Nta bufasha turimo dushaka muri Uganda bwo gutera u Rwanda, kuko n'ibinyoma batureze kuva kera. Yabaye aho babivugiye koko twari dufite umugambi, tuba twarateye u Rwanda ndetse tuba twaranarufashe. Ntabwo dufite ibirindiro mu Bugande, nta mitwe y'intwaro ishaka gutera u Rwanda ihari. Leta y'u Rwanda ifite umugambi wo gushaka kugira gusa ngo ikangishe opposition amahanga yose ndetse na mu karere, noneho nibamara kutugira ibicibwa Kagame nyine akomeza umugambi we wo kwimakaza igitugu mu Rwanda. Twebwe nicyo tubona. Ariko ibisibo babivuga bonyene yuko imitwe yitwaje ibigwanisho yo muyifise, kuko iyi raporo sibo bayikoze bavuga kuri Kongo yakozwe n'abahinga bawo. Nibo batanze amakuru, ntabwo yenda aribo bayanditse ngo bashyireho umukono. Ariko twebwe twibaza ko leta y'u Rwanda ifite imitwe muri Kongo yitirira ihuriro nyarwanda cyangwa se P5, yarangiza ikagira abatanga makuru muri za raporo z'impuguke za ONU. Jean Paul Turayishimye. Ibiro bya ONU birero agateka kazina muntu mu Burundi byategetswe kugara imiryango yavyo kuva ejo hahise. Abategetsi ba leta y'u Burundi bakaba bakomeje kuvuga yuko ivyo biro bitagikenewe mu gihugu kuko camaze gutera intambwe mu gateka kazina muntu, ariko abayoboye ico kigo bavuga yuko intambwe u Burundi bwari bwarateye yasubiye inyuma kuva mu matora ya 2015. Ni inkuru ya Gildas Yihundi Impundu.
Mwitangazo userukiriro vya ONU birabatakazi na muntu Bujumbura yasohoye avuga ko leta y'u Burundi yari yatanze kiringo cyo kugera kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri mu mwaka kugira ivyo biro bibe vyugawe. Abategetsi b'igihugu bemeza ko ibiro nk'ivyo bitekenewe ngo kubera Burundi bwateye intambwe ikomeye mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Ariko Michel Bachelet ajejwe agateka kazi na muntu muri ONU siko bibona, agira ati iyo ntambwe yarasubiye inyuma kuva muri 2015 igihe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yafata ingingo yo gusubira kwitoza kubera haciye hakurikira intureka. Ababiserukira Geneve bavuga ko bagerageje kugirana ibiganiro na leta y'u Burundi kugira barabire hamwe ingene bosubira gukorana. Kuba ivyo bira amaherezo vyugaye ni ikimenyetso ko vyanse ko impande zompi zumvikana. Mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 leta yari yahagaritse gukorana n'ivyo biro ivyagiriza kugira uruhara mu vyegeranyo mpuzamakungu ku buryo agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Ivyegeranyo leta y'u Burundi yagumye itera ivyatsi. Ibiro vya ONU birabataka kazi na muntu vyari bimaze imyaka 24 bikorera mu Burundi, ariko n'ubu ONU iracafise intumwa idasanzwe mu Burundi. Isaha imwe irabura iminota 20 Bujumbura ni Kigali. Imumva ni BBC Gahuza miryango. Mundwi iheze ikigo OneWeb cisinze gukwiza uburyo bwo gukorohereza itumatumanako gifise icicaro hano i Londres carungitse mu kirere ivyuma vya satellite bizotanga imihora ya internet hirya no hino kw'isi, cane cane mu bice bikenye kuruta handi kw'isi. Kimwe mu bihugu vyacizwe muri uwo mugambi akaba ari Rwanda, aho ubushikiranganje bw'indero bwifuza yuko amashure yose azoba afise internet mu myaka 3 iri imbere. Mugenzi wacu Prudence Ngiyumva yavuganye n'uwashinze ico kigo OneWeb Greg Weiler amubaza uko uwo mugambi wavutse. Umugambi wa OneWeb wavuye ku ciyumviro no gukenerwa yuko buri shure kw'isi ryogira internet. Ikibazo rero kwari ukumenya ingene twoshira amashuri yo mu misozi kuri internet, hanyuma buke buke tugashika mu bisagara. Ubundi uko byahora bikunda gukorwa nuko bahera ku mashuri yo mu bisagara hanyuma bakaja mu yo mu misozi. Ibyo byatuma haba ubudasa mu mahirwe hagati y'amashuri yo mu bisagara n'ayo mu misozi. Ata internet nta mahirwe menshi aboneka yuko amashuri atera imbere. Ni inkingi ikomeye mu iterambere ry'amashure n'amagara. None se ko mu byaro nta bikorwa remezo byinshi biharangwa, ibyo muzabigeraho gute? Ni ibintu bitoroshe koko. Nico gituma twerekeje mu kirere. Twasanze ari naco codufasha neza gushikira abantu bo mu misozi. Kimwe mu bihugu mukorana muri uwo mushinga n'u Rwanda. Mugendera kuki mu gutoranya ibihugu? Dukorana n'ubushikiranganje bujejwe amashure kw'isi yose. UNICEF akaba ariyo ituje imbere, buri bushikiranganje bukavugana na UNICEF bugasaba amashure yabwo gushirwa ku rutonde. U Rwanda cyo kimwe n'ibindi bihugu rufise amashuri menshi ari mu misozi atagira internet canke afise internet yikwega cane. Ubu rero tukaba turiko turakora ikarata y'u Rwanda kugira turabe ibikenewe kugira tubitorere inyishu. Kugira ngo bisobanuke neza, uyu mushinga rero si umwihariko w'u Rwanda, muri no kubikora mu bindi bihugu. Project Connect iriko ikorera mu Rwanda, Kenya, Mexique, Colombia twarahejeje, Kyrgyzstan, Brazil. Kuvyerekeye u Rwanda twakoranye n'ishuri riri mu Izinga. Iryo shuri tuzoriha internet vuba hashoboka, rizoba iryo shuri rya mbere rironse internet. Hari n'ayandi mashure tuzoha internet kugira u Rwanda rushikire ku rugero rw'100% kuri buri shure ryose. 100% connectivity for every school. OneWeb, the satellite project, we've raised billions of dollars of investment. OneWeb, uwo mugambi wa satellite urimwo miliyaridi z'amadolari. Leta y'u Rwanda nayo ikaba yarashizemo umutahe. Byaba ari ukuri kuvuga ko iki cyogajuru rero ari cy'u Rwanda cyangwa ni cya OneWeb? These are OneWeb satellites.
iyi ni satelite ya OneWeb nubwo u Rwanda ruri muri beneyo no kuvuga yuko hari igice cy'u Rwanda kirimo. Ariko none kuki utatubwira ingano y'amafaranga guverinoma yashyize muri uyu mushinga? Leta y'u Rwanda yashizemwo umutahe mutoya. SoftBank niyo ifisemwo umutahe wa mbere munini. SoftBank is the largest investor. Greg Weiler, umukuru wa OneWeb. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko amashirahamwe afasha kugwanya ikiza ca sida yashimishijwe n'inkuru yuko hari uwundi muntu agira kabiri yari yaranduye umugera wa sida basanze atakigaragaza uwo mugera mu mubiri wiwe, afashijwe n'uburyo bwo kuvura biciye mu kumutera agace k'akaremangingo bita stem cell gafise ububasha bwo kwigwiza nako mu buryo gasubiriza urugingo ruba gononekaye canke ndetse rwavuye ku muntu. Ako karemangingo rero kakaba katurutse ku muntu afise ubudahangagwa ku mugera wa sida. Sosiyete mpuzamakungu ijejwe kugwanya sida ikavuga yuko ivyo vyerekana yuko sida ari ingwara ishobora kuvurwa igakira. Uburwayi bw'umwana wa Nadine bwafashe indi ntera. Hagati aho telefone itunguranye kuri Agnes n'urunana. Ahwi, gize amahirwe arasinziriye muga. Yarananiwe Nadine, yahize cyane kandi ni mu gihe arababara. Ijoro rirenze ricya rwose adasinziriye. Kandi rero hano ku kigo nderabuzima turi bushobore kumuvura. Arwaye ikimuga. Umwana wanjye baramuroze. Ntaho muroze Nadine. Sinavuga ko wirogeye umwana, ariko kurwaza indwara ziterwa n'imirire mibi umubyeyi abigiramo uruhare rukomeye Nadine. Nyine muga sinabarenganya mwarambwiye, ariko nanjye rwose singewe. Imirire mibi se nimwakora uko mushoboye mukamuvurira hano muga? Si cyo kibazo afite cyonyine. Urabona iyo umwana agize ikibazo cy'imirire mibi afatwa n'izindi ndwara ku buryo bworoshye. Umwana wawe afite n'ibindi bibazo bya infection kandi watinze kumuvuza. Twe rero ntacyo twamufasha. Mana ngiye kuko ubu ndajya ku bitaro mbivemo. Itegure vuba ahubwo imbangukira gutabarira mu nzira iza kubajyana. Ndagowe nuko ubu se ndabigenza gute muga? Ibyo ari kubitekereza mbere Nadine. Ukitabira gahunda zo gupimisha umwana buri kwezi bakareba imikurire ye. Ukaza kuvuza umwana agifatwa indwara ntikomere. Erega muganga mbangiye nyine nta kazi nkigira. Ubu simbyumva n'ukuri. Ubu se ndabigenza gute? Twicyo dushyira mu bikorwa n'amabwiriza ya muganga mukuru. Hari ibimenyetso rero tubonana umurwayi tukamwohereza ku bitaro bikuru. Nicyo twakoze. Ubu se ndamujyana afite n'umunsiga inyuma koko. Ubu se koko n'ingaruka nzasanga bataranyibye. Icyangombwa ni ubuzima bw'umwana wawe Nadine. Hari ikindi uzi wagurana ubuzima bw'umwana wawe se? Nukurura ntunguye pe. Ntiwatekerezaga se ko naguhamagara? Ariko se Sema uvugishije ukuheruka kumvugisha ryari? Ibyo byanshimye imisanye. Gusa si ukubanga imibereho y'inaha mu mujyi iba yasajije umuntu. Mumeze neza se? Ya, Nyarurembo turaho tumeze neza pe. Umukobwa wacu araho n'amasomo aragenda? Umukobwa araho nyine ariko hari icyo abura. Arabura iki se kandanye? Amafaranga mwambwiye akeneye se nohereje se? Ese ubwo amafaranga asimbura umuntu Sema? Nuko nyine nari ngize mu kibazo cy'ibikoresho by'ishuri, afite kandi amafaranga narayohereje. N'umuntu abakumbuwe da. Nukuri uheruka Nyarurembo kera. Sinzi ko nugaruka tuzakwibuka. Nizere ko mazanyoberwa ariko utarimo. Sibyo shanye? Aha, uzatungurwa. Nuko nawe nyobewe se? Ushobora gutinda ngo tugukumbure cyane. Kwa gukumburwa kwawe kukavamo kwibagirana da. Uzi ikintu kinshimishije se mu magambo mbwiyanye? Nuko nkumbuye nawe nukuri. Umukobwa wawe niwe ugukumbuye cyane Sema. Rwose abamereye nabi cyane ambwira ko akumbuye se. Birumvikana umwana wanjye ameruka kera. Ariko vuba ngaha muzabona nshimbagezeho Nyarurembo. Koko se Sema? Maze iminsi myitegura da. Ndashaka no gusura mukuru wanjye na madamu we. Dore ko ntashoboye no kuza mu bukwe bwabo. Twese twaratunguwe tubonye utaje mu bukwe bwa Filipo pe. Kandi umukobwa wawe nyine yari yashyushye ngo arakubona. Agiye kubonabona abantu bose biwanyu baje. Uretse wowe na mama wawe. Mama yararwaye ariko urabizi. Nanjye akazi kari kanziritse. Ariko noneho ndi hafi kuza. Ryari Sema? Utambeshye ugatuma nibeshyera umwana. Wabivuze neza nye.
ese nk'ubwo uhagaze ugira ute waje tukagenda busho ariko koko urumva nanyura ku muturage ntamuramukije koko nkaba ndi umuntu waramutse kanka uzi ko nabonaga wambonye mbe murebwe karame kumara usa n'uwarwaye ndarwaye busho ubu nzindukiye ku mujyanama w'ubuzima ngo asuzume umenya ari malariya yamfashe busho mbe ngwino tugende yego genda busho umenya kankanzi yafushye si ugufuha murebwe mwese narababonye nta guseka namwe ubwo uracyandakariye kubera ibyavugiwe muri koperative kanka rata busho uwo mugore murebwe sinarinzi ko anyanga ariko yarabinyeretse niwe wahagurutse mu bambera ndwanya ngo ntabe umunyamuryango wa koperative yabo shaburetse ubwo nicyo mpora kanka iyo ikigikira se nibura bikanga ariko utandwanije murebwe ariko rero genda uva mupfa ubusa si ubusa kuko narababaye busho uzi kubona abagore bangahe bakwasamiye bose bakurwanya hakabura n'umwe kuvugira koko ariko ndumva ndenganya mugenzi wanjye arakurenganya rwose uramuvugira nta soni busho inguzanyo nashakaga si yo kubaka umusarane wacu uramurenganya yewe koperative ifite amabwiriza igenderaho kandi niyo twakurikije kanka erega na sore n'uraya ari bwicwe na kanseri y'inkondo y'umura yazamuye ijwi nga ntibashyiremo se wagira ngo koperative azajyana nayo ikuzimu uvuze nabi kanka rekera kanka oya reka mutume kuri bagenzi be niwe unyiteje busho reka mutume ariko se kanka si wowe wizize koko mbabarira umuntu aje gusaba kwinjira muri koperative ataranagezwaho ibyo asabwa ngo abe umunyamuryango agahita atangira gusaba inguzanyo koko umva abajiginywa ni mujiginywe ndabizi mumfitiye ishyari ko umugabo wanjye yabaye enjeniyeri ubwo rero ufite ubwoba ko mu gihe gito tuzaba turi abakire tukabacaho wowe na ruremesha gezaho kanka wavuze menshi murebwe ugenda ubabwire ngo ejo cyangwa ejo bundi kankwanzi mwanze muzamwifuza urumva umbajije ngo iki Stefan erega unyuvuga cyane aha hari urusaku ndakubajije ntubushyuhe nawe urabwumva umva sha ndabwumva nyine kandi ni nako muzamura icyaka rero nagize ngo ninjye njyenyine da umuhogo wumye ne ndacira yumye ureba cyangwa tunywa inzoga y'inka baba we ariya rwose ndayazira iyo nyanyo yandeka mu maso uzi ko nsigaye nsoma ku mazi nkumva ararura neza ameze nk'umubirizi ujya ubura kunywa amazi nyamara ni bavuga ko ari meza ku buzima dewe imana iratwumvise itwumviye muri telefone yawe se hari uwo nahaye nimero wabona tubonye ikiraka gishyushye alo teka kuki wakuraho telefone ko ariko nadi wewe buri gihe umpamagara unshinje gukuraho telefone gute kuva mu gitondo naguhamagaye ngo nkubwire ko umwana wacu ameze ndakubura umwana ko aba ari kumwe na nyina se ubumbwira ibye ngo nze ngufashe kumwonsa ubundi ku bitaro bikuru by'akarere kacu niho bamwohereje kandi urabyumva inaha nta muvandimwe mpagira nkeneye ko utuba hafi nyine ngewe n'umwana wacu ariko Stefano naragowe ngo iki natine niba utaragowe rero Stefa kugira ngo mbeho n'umwana wacu hakenewe amafaranga ugomba kuyashaka ukayanzanira rero cyangwa ukayanyoherereza urumva wintesha umutwe nifitiye akazi kenshi nadi mbese sinakubwiye ko umwana wacu arwaye kandi urize asike isekeresha niko Stefan icyo nicyo kera kubonye se umwaka ahubwo ngeze ese ubwo wambwiye mama sinakubwiye ngo ufore serope nyine byananiye ibyo mvuze byose urambwira ko atari byo nyine umuntu nakubwiye twavuganye uramukunda kandi nawe aragukunda ni anko wanjye mutsinda cyane ntabwo ari we mama nirinda nawe akunda kumbwira ko ankunda ubwo se rinda koko yaba yampamagaye kariya kana rope
nyine mama yaguhamagara akoresheje telefone ya papa we cyangwa iya mama we. Yo si we rwose wibeshye. Mama njye mbivuyemo uranambeshya. Ako si ukubizi njya nkubeshya koko rope vugisha ukuri. Umuntu mama ajya kubwira waguhaye twe twenge tuza ku matami y'isetse ninde? Mama ndamumenye ni papa wanjye. Wamumenye rwose n'ubu. Papa wawe twavuganye ambwira ko ari hafi kuzina kudusura. Mbese birashyuye ugiye hese? Ngiye kubwira nyogokuru. Nyagoku wagira papa wanjye, nyagoku papa wanjye. Sari hehe? Mama arambwiye ngo papa wanjye agiye kuza hano kunsura. Ye? Papa araje nyagoku. Niko nye? Karame. Sema nuwo ari nahangaha kuva ryari? Ubu se ko mubwiye ko twavuganye kuri telefone nkamubwira ko azaza vuba ahangaha. Nigeze mubwira ko ari naha kuko mama akorope nawe. Genda mukobwa ukunda se. Nyine kuko nishimye mbivuze nabi ariko nuko wambwiye mama. Mama rero yituntiza telefone yawe. Ngutize telefone yanjye se kandi uyikoresha iki? Ndashaka guhamagara papa. Ukamubwira iki? Nyine nkamusaba ibyo nshaka. Yego kumana ariko se kushyushye. Urashaka kumusaba iki se rope? Kungurira imyenda myiza, inkweto na telefone nziza ya touch ifotora amafoto meza nk'iyawe mama. Umva rero Lopez mwana wanjye. Imyenda n'inkweto nta kibazo. Ariko telefone yo nturageze igihe cyo kuyitunga rwose. Sibyo? Uracyari muto, icyo ugomba gushyira imbere no kwiga. Urumva Lopez mwana wanjye? Si icupa ushaka busho? Mbasha. Urakoze cyane Stephen. Ni bari guhe rwose. Urakoze rwose. Gusengera ngende umuntu w'umugabo. Nuko rwose urakoze. Yega. Kugira ngo nkwereke ko nanjye ntari igisambo baguhe busho. Murakoze pe. Kide murakoze rwose nawe. Muri abantu b'abagabo pe. Turakugura ariko umenye ko ari inguzanyo busho. Waba engineer rwose ntacyo waduhaye. Oya nimwihangane cyashakisha akazi rwose. Nibicemo rwose. Nzabasengerera mugende mukamba rwose. Kandi abizi kazaboneka buri. Ubundi izo nzoga satuma abantu b'abagabo bataha bakamba. Nge sinzemeye ushobora sinzemeye. Ariko nta muntu niwe washaka bushoboka. Umuntu banza batangiye ko kwisonga da kubera ko waba engineer nta wamenya buri uhuhize uyu yasuye washaka. Mwiriwe mwabagabo. Mwiriwe neza madame. Kaze neza watwikundiye mwe n'udusangire dukunda abatugana. Murakoze ariko si icyo kinzanye. Hari umuntu ndangiye ko muri mwe harimo umwubatsi. Ndashaka kunyubakira umusarani kandi wujuje ibyangombwa. Rwose rwose. Nese se? Twese uko tureba turubaka. Ariko urabibona ko mbaruta ubukuru ni nako mbarusha ubunararibonye. Ese wibeshya tade. Undusha imyaka ariko ninjye ufite experience nyinshi. Jewe narubatse madame. Rwose nigeze no kubona ikiraka cyo kujya kubaka mu mujyi. Urumva ko nkomeye rero. Madame. Ibikorwa biruta amagambo. Nge simvugisha amagambo rwose. Akira. Iyo ni fotokopi ibamenye yanjye rwose. Nabyize mu ishuri. Engineer wuzuye rwose. Wayibonye? Uyo rambura urebe rwose. Uzi ko wize ubwubatsi koko? Jewe nibwo nize rwose. Ubu engineer bushombe bana muri avion n'ivyo veni rwose. Ubushombe ntagukange izo mpapuro aturusha ntaturusha ubuhanga mu by'ubwubatsi. Urumva madame? Nkuko Tade yabivuze rwose ntaturusha. Twe twubatse inyubako nyinshi niyo misarani yujuje ibyangombwa. Aho uzayisanga inaha uzabaze abayubatse. Uzasanga yarubatswe na Stefan afatanyije na Tade. Nawe ariko ushaka umukozi ntiwakoresha ukubwira amagambo kandi ubona ukwereka ibikorwa. Nimba mufite izo mpamyabumenyi koko muzinyereke nkuko ayinyeretse sibyo?
aka kazi karegukanwa nande se mama ntuzacwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha barakoze abo mu runana nibo barangije ikiganiro cacu cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva mwakoze kugikurikira